kamje oe ku tadingkeun man tatap-tatapen tambar teu nindungi Ya, apa dia kam sinambai. Ya, siap-siap Bandung, muda-mudi.
Ya, bocor Man Badu Krina anak beru sendiri. Iya, terus asak ke tengah. Man banta besi pulung radu landak kita krina guna ngalo-ngalo pengantin. Iya, landak kita krina. Oke, iya. Iya, asak terjadi kita ya go. Man bandu sejabatan salihkan ngendang dulu surut kita. Kam orang tua bagi sesurut kita. Kujenda kam pengantin duana. Iya, oke, landak kam krina. Iya, man bandu sukut ginting ku tengah kam. Ku tengah kam krina. Pas gelar sukut ginting gue landaki karena permen kami. Iya. Sukut ginting seperibanan sepemberen ke tengah kam krina. Pas gelar ginting mergana. Iya. Iya, landak kam krina. Ya apa itu oleh kam ginting mergana ku tengah kam krina kam basler ginting ku tengah kam krina. Iya, ginting mergana separibaran sepemberen. Iya, ku tengah kam krina. Iya, arak kendu pas gelar bre-bre oleh akri. Iya, ke tengah terus ya. Iya, kam karo mergana. Karo mergana setepu ke tengah kam. Iya. Ikut kam sembiring mergana kembaran bebanti kam ke tengah. Ada tengah. Iya, asak ke tengah.
masuk. Siap-siap kita nak meru. Nah. Ya. Iya, masuk anak meru. Ini anak meru. Iya, anak meru masuk. Uwe. Ya. Iya, babaci kang ku tengah kang Kalimbubu kami sukut sembiring aturkan duaren. Iya, babaci kang ku tengah. Baik kang seperibanan pemeren sukut sembiring mergana. Iya, gobanci kang ku tengah. Ulum mas, kencake perninin, kencake Kalimbubu benar-benar, kencake kari Singalo perkampun emkap tarigan meregana. Gobanci kang ersikap-sikap, kencadung kari Singalo kan perkampune maka siung putih anak beru sembiring. Kam Kalimbu benar-benar. Iya, perkampun tarigan. Lid kam je tarigan. Kam tarigan. Iya, enda batakna. Gobanci kang ku tengah. Anak beru, manbanta anak beru. Gua ini dua anak beru kinting. Ada yang godong kedua belah pihak dia kelukun perlandak. Maka kita gobanci kita surut si pengadi karena gedangka. Kamsir jabatan gobanci bukui gedang tu. Man banta anak beru gobanci siarakan pengantin. Anak beru dua kalak arakan Singalokan perkempun tambar malam pinem. Iya, sada kampilna sada isapna. Iya, dua ina benar-benar perninin. Apa ikam ngalaukan cakam puang kami bas Kalimbu benar-benar. Iya, sada kampilna dua ban isapna. Iya. Iya, ngisap-ngisap kam je puang kami jenah pilna dua ban nisapna. Apa kam ngalo kecapuang kami? Kujenda? Ya, kusilih enda. Kam karingela nandangi teman dusendalan engkap Kalimbubu si perdemui giting mergana tambar malam. Iya. Sadapan kami untuk mewakili sahia kam sada kampilna 4 isapna Bapak nande bapak sina ngerana senina ku baka tutup sehkan man ginting suka. Iya. Kam karingela nandangi sembuyak seninandu. Sadanari kampil sedih. Bas kami. Kujaban kami karena kampilenda buta. Iya. Endalah manongatlah berikan alokan aku. Iya. Weh, bas kami. Iya. Bubu kami pinem mergana Singalo Lumas.
Hendaruh kalimbubu kami ngadap ku Jabundu. Tapi kami bandu kam kalimbubu kami singalo kenulung mas maka ibekan kami jenda manbandu karena kapil kehamatan gelah kam kari reban takana man puang nupuang kami. Jadi bagaimana cakap kata si baci peseh kami. Maka pemena ibacakan kami engkap daerah Batang Serangan karena emas redalan engkap si pemena benak emas 2 tahil 28.000 singalo kenca orang tua si sereh. Iya. Perduakan ulu emas 7 tahil 28.000 singalo kenca mama si empo. Iya. Si pertelukan batang ngunjukan 6 tahil duitna 84.000 singalo kenca orang tua si mupus. Maka perempatkan unjukan 20 walau tahil duitna 322.000 singalo kenca orang tua si engkleng ngisa ngompat kali pinggan redalan ande bas Batang Serangan 5 kali enca pinggan redalan cekari maka sesehtan. Iya pinggan perlimakan bere-bere 18 tahil duitna 252.000 singalo kenca mama si sereh. Tahan lebih kan perenemkan perkempun 7 tahil duitna 28.000 singalo kenca mama nande si sereh. Perpitukan perninin 7 tahil 28.000 singalo kenca mama bapa si sereh. Perwalohkan ciken 4 tahil duitna 56.000 singalo kenca kalimbubu bena-bena. Iya persiwahkan nangkap ikur sabe 2 tahil duitna 20.000 singalo kenca seninang rana bapa si sereh dalan pinggan tading pinggan bah sukut. Iya jemaka nggo sehtan. Iya enda persepuluhkan senina ku bakal tutup 2 tahil duitna 20.000 singalo kenca sembuya bapa si sereh. Persebelaskan ya sehkan puja bapa nande ku bakatuk 2 tahil duitna 20.000 singalo kenca bapa nande si sereh. Per 12 kan persininan ku baka tutup 3 tahil 5 serpi duit 40.000 singalo kenca anak buru tua bapa si sereh. Enda persininan ada handai perseninan ku baka tutup enda perseninan. Iya per 13 kan perseninan 4 tahil 5 serpi duitna 63.000 singalau kenca anak beru singerana kenca. Iya.
Perbibin FC per 14 kan sadatahin 5 serpi duitna 21.000 singalau kenca senina nande sisra. Enca per 15 kan pengangkat tudung 2 tahil duitna 20.000 singalau kenca sembuyak nande sisra. Per 16 kan sirembah kulau 5 tahil sada serpi duitna 71.400 singalau kenca turang bapa sisra. Per 17 kan sinastas lambe atau iket-iket 3 tahil 5 serpi duitna 41.000 singalau kenca anak beru menteri. Per 18 kan buka-buka sadatahil duit 14.000 singalau kenca rumah ingan mukul. Per 19 kan perkela-kelan sadatahil duit 14.000 singalau kenca ganti si muat ranting. Per 20 pertek-tek atau uang saksi enda 5 tahil duit 70.000 singalau kenca kepala dusun kedua belah pihak. Enda surat adat 6 tahil singalau kenca petugas mergas 5 enda lanai kuakap ni dalankan karena mungkin melalakari la paham ugapa karena surat adat enda padahal penting enda surat adat sajangan cang karena kita lengah paham la si urusi ma bagai bujur enda surat adat kuakap tendel baska manak bersimpo iya kuakap enda menda karena masrdalan sekecamatan Batang Serangan bagi mening kami bujur iya. Nggo, turangku peningan atau mami nggo bara misal. Kami lagi kena sendahula kari mama biring la tampil adila tampil kerikel suwina adila tampil kerikel suwina enda turang rekami ma bakampil ate kami baru ginting enda sunala kari kami la tampil adila tampil kuja pagi mabirina adila tampil kuja pagi berenangina nande ginting berekaro sendahula kutursia sendahula kari nande adila tampil sekelnya suwina selila tampil sekelnya suwina
pagi ku kelengi mama biri ikelengi dola pagi beri karona kenapa pagi Iya, ku asal. kelengi beri Sembering mergana jabunan. namna biring berenangin sendahula ketersia sendahula karina diginting lah tampil adilah tampil sekelnya suina adilah tampil sekelnya suina Engko syarat naja iya maka taruhkan ka ginting mergana ku jabuna asak ka ku lebih asak ku lebih jana hodak kalau dali iya man bandus jabatan iya enggak siap iya letak jenazah go iya maka surut kita kena agak majuban pengantin iya man pandu sir jabatan salih kendu kendang du iya iya kan sukut ginting mergana ke tengah kan jenaga iya olah kami sering gading kami ginting mergana ikut mami turangku separi balun bina ke tengah kami bina jua-jua kita kerina ona de bapa si pulung rikutkan tua sangam cari nantang kerina singalangan rikutkan tua sangam cari nantang singalang-alana ibas kita pulung metunggu hari tape ular rayung singgur jabu paswari si sendang iya kami singgal kenmure asak ke tengah baca bunan Iya. singgur jabu paswari si sendang dat kedame Kamu baca mergana, masuk. bunan iya yang nabe rezeki bagi ini malam menate nese mesui kini rasni pigulur dube emang kangayulah tendinta jujur di bata berekena sangaman bantang nasi puluh iya kami sembering mergana ikut sing ngalokan bebre ngayulah tendinta jujur di bata siap-siap anak bro berekena sangapan bantah ngayu tendinta Anak berugente. jujuri di bantah Mantap, ke tengah. berekena Ya. sangapan bantah bodoh ya bi maju apa kita nak ajua ginting dai kita kerina Iya, ona masuk, de masuk. bapa si pulung rikutkan tua sangap
Bandu kam Kalimbobo kami Ibas Sukut kita sendiri go pulung Arena Pulung kam, iya. matunggung Arif tape Kam ulanai Kalimbobo kami rayu Sukut sendiri Singgur jabu Baswari si senda Dat kedamen baca guna Mama biri Rasnande kanting Baca guna Singalo Ulumas Sambung terus Singalo Ulumas Singalo Perindi Balu me gendang landa me kitara serende sada pengoda pengole notokan wari mecile makan buah kopage Bangun, DJ, makan bangun. buah Bangun. kopage buah Lali. kopage Iya masuk perkemput Payo me gendang landa me kitara rende sada pengoda pengole notokan wari mecile Man tanah perus makan sendiri. buah kopage Bapak Cinta ke tengah, anak terus makan sendiri. buah kopage payonge nindu pagi tuhunge katanduwe gelam meriah herjujung meriah nipa kulesung makali dalinta pulung-pulung metunggu makali dalinta pulung-pulung metunggu pulung metunggung nade bapak pulung metunggung kali bubu pulung metunggung Iya Man Bandu Sir Jabatan Babanci Bandu Bukuna